Manununginya Chapeni Sauni Maili Fiafi Sauni Wafaila Manila Tani Manungu Mafu Ninola Matato. What is going to happen next? We can be taken any moment. I will near town Ulu Sauni. Uliona Sauni. Ulimia town na. Epeola fetala Yesu. Ile taina yona poponga. Fita nisi ya mawe. Anfa nai fetala Yesu awa tote fita nisi moa. Tania oe mo oe. Don't cry for me, cry for you. O se whaamano sina mai ilu tātou wadi whaona. Awa ono o anu ki tātou malama. E lelua tātou, where are we going to end up with? But we have to prepare. You know there is hell, and you know there is heaven. On the timing right now is a time for preparation. He is near. Ele o mai loa lava e tātou. Wa leanga, wa mea uma lava. Ele tu mai le nei taimi na oe maleli. Go down to your knees and pray, God. This is the time. E tātou te hoa i lumo leni. E o mai arwala au, a lai fia tātou. O le Kirisiano, ele whanua noa pēr o mai le oti. A Christian is happy to die anytime. Why? Because they've been ready. O le mea le nai tāua i a tātou. Lea lava, le taimi wala wai e lii. O le mea siri na tāua, o lo nofo sauni. O lo loto, i le alii. O le mea tāua le nā. E le sauni a fote nā uma. Pe tae o tus fai tāua nei po. O mai ai fai upo e lima. E fai ai sina whamatalanga. E fai mai. Ia i loa lo o tau wanga manu e tangata umanaka. Ua nata mai le ali. Ia i loa lo o tau wanga manu e tangata umanaka. Awa nata mai le ali. O le ni tusia o whaamaro si ama Paulo. Apostolo Paulo ia Filipi, le Ecclesia Filipi. Le alawa lo tuli matai na tai Paulo. Ina ia saiva vali Filipi wana popo inga ia uno fai. Wa o Paulo peilama na tātou ilua masila fia. O se tangata sili leo na sawa tangata o le atua. Ai na liliwa Paulo. Na liliwa Paulo ma wafai o ia ma apostolo no ese. You can do the same thing. We can turn around. Leale path like a savani e ukeninge. If you are walking that path and you encounter trouble, then you go and try to seek for help. Whatever troubles you are, then you seek and search. But unless you go to God, truly with an intimate relationship with Him, He will be there for you. Nia lama tala noa mai Paulo fai mai. Ia inoa lo o tau anga manu. E tangata, e tāua. Anga manu o le loto maunano.
o le mawangata i o le mea. Wa le tele i o whawhita uli. We are against everything that encounter our life. The devil is right there. Try to push you away. A o me alu I lalo, loto mau lalo. Maleanga manu. O le loto na e sila sila I eile atua. A le loto manu. Wha mawalunga. Maleanga I lunga. Mea nati apolo. E pa mai lava. E pa mai lava I na tina ina. O le awa wha manatu mai. Ia le apostolo Paulo. Awa tātou te wha mawalunga. Ma fau tātou I le ono I papeli. Na amai le atua le poto I tangata. Te le tangata po poto fua I le atua. Le ata mai so se ngā luenga ma so se lea. Lava foi no lato malosi. Na iwai na sosopo lato lamuna. Ma lato le mana tua ai le tua. Fate I lato o le oa ma le tama ainga ma le malosi lea ma lato maua. Lato te whau ai te olo. Lato te ae ai ma o ifo I le langi. To see the fear le lea ai le tua. Nobody is going to stop them. E tau nuku ane mea la ua whai e whanau a Israel whanau a lota. Lea na maui ni la rota. E tau nuku lama a o wala le atua e ese le mawarunga. Wai la ia se se mawhainga tawhi. A le vāwenga lea na whai le atua. Ina ia latu loailo latu se se. Wa latu le la mona le anga malu. Walato le na mona ni loto maulalo, walato le loa ai le atua. Ona ua maua e alta mau ainga barpoto. Walato mona, leo was a sopo ai. They tried to build that fence, that wall. But God did a miracle to stop them. Whawhawhea, ona whaia le atua le vāwenga. Nai se e tangata I runga, wala au mai lan, o mai se whau. Get some nails. People down there give them a hammer, or a saw, or a board. Nobody understand the language the other people were speaking. Then they gave up. But a few ata whai le olo I le mawhai. Le vāwenga ni nana whai le atua e ta lepe e le whaunga walunga. O le tangata. O le anga malu o le tāwai. A tātou manatu fo I le tupu o le pukanesa. O le ane mea nei o e whai mai le pukanesa. E le o pāpelo nia e alea. Sa o whawina I lo o manos. E le o lo o manosi e ama lo tama a inga lea. Ua tūlai mai e pāpelo nia. It was me, myself and I. Nobody. Tā lofa ia le pukanesa. Ino na whaama wanunga, wana leiloa, le mea tau o le anga manu, loto maulano. O le ala mea na inu iai. Tā vale mai ale maa, to iai le vai o tupua, nuti palaina. O le ala mea na inu iai ne pukanesa, na ai whaatasi no pua. Whea o iai no na mamana, whea o iai no na tamau aina, whea o iai no na mawarunga. E agaifu I lana. E sila le atua I o tātou loto. O le anga malu, ma le loto maulana. Ta apena I tātou ua lata mai neri. That's all. A ole toi ngā wā sāni no tō nisina. Ua afo I mai ua awhea I tātou. Ia o mai le wana au. We are still seeking and searching. Don't give up. Ta wala. Ata, do not give up. E tātou te sā ili pēr maroi mata I lungo le alii. O le ale tali e maua, that's it, o le tali ni ngā mai le alii. E iai su tātou no tō whai. O la whamalosi nā I le nei e fiafi, le ana tātou sa valia le tau sanfong, o lo loto alu I le anga manu. Whaangalo le alu I ngā.
o lo uso, o lo tuangane, o lo matua, anu ilano. Ele ai lama se mea e siri atu i le tangata e hama o le loto maulano maleanga manu. Awa e la tote i loa atu ai le atua. O le ani ila mai o Yesu Keriso na maliu mawhanaba au. Ti ngaa o na tu na fo ina, fetomi i maa, tau e mua, awe i ai mea lea nga uma o leo langa ni ni. Mawha sisi ina lona fua malona ona. Ele itani ase upi. Awa ele whaingata aia Yesu na nua i lana mawhakaya. Ele whaingata a ole. Loto maulano, malona whaia, malona usitai ilona tamaha. Malona usitai ilona tamaha. Na ia whaataunu ina ai le tongiona na awina mai ai. Lea wa tatou sapi ai. Ia manuia tele, mai abatu tatou ola ele ani. Tatou te ulia ai le natou tanga. Whaanoto tele mai le atua ia i tatou ma whaamawhanawhana i tatou. Ilo tātou whetaia i ai, whaafitau i ai mai se o mai whaingata. I whea whai u, lau tūla i le pefe. Yesu whaava, o Be